Paul Mashatile a nghena ePalamende. Holobye Mantashe a andlala makungu ya gezi. Wakaina lam Mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Harperile. Ndzawulo ya swicelwa na energy yi andlale makungu ya ku tirha na xiphiqo xa nkayivelo wa gezi laha tikweni. Holobye wa ndzawulo Mantashe u byele nhlengeletano ya mabindzu ya migodi eCape Town leswaku xiphiqo xa gezi xi fanele ku lulamisiwa hi xihatla. Nhlengeletano ya swa migodi na n'waka yi ta hi nkarhi wo biha swinene lowu tiko ri nga langutana na swiphiqo swa ku tsemeka ka gezi. Xiyenge xa mugodi xi durha mabiliyoni ya tirhandi naswona va nghenise kwalomu ka 17 wa tiphesente eka nkatsakanyo wa mali ya R500 wa mabiliyoni ya tirhandi eka lembe leri nga hundza. The challenges are really on a physical level, physical production in terms because of electricity availability, because of logistics being constrained. So real output declined slightly. And as you said, our contribution to GDP slightly down to about 500 billion. I think the achievement was that we've been able to grow exports slightly despite the constraints, and we have also employed more people. Holobye Mantashe u hlamusele hi makungu ya mfumo ya xihatla ya ku ringeta ku herisa swiphiqo swa gezi leswi katsaka ku xava gezi kusuka eMozambique na Zambia. As a Department of Mineral Resources and Energy, we've put 4 points that we think need attention if we are going to overcome load shedding within the next 12 months. The first one is improving electricity availability factor through a focused funded plant maintenance and existing power stations, procurement of emergency and short-term power from existing facilities and other private power plants, and purchase additional electricity from neighboring countries which can be unblocked in the short-medium term. If neighboring countries offer surplus energy, we must access it. And lastly is to improve the skills capacity at ESCOM. Hi ku ya hi va huvo ya timhaka ta swa migodi ya Afrika-Dzonga va ri swiphiqo swo fana na vutleketli na ntlimbano lowu nga kona lomu mindilikanini ya matiko akelana exiphiqo lexikulu swinene. Loko swa ha te tano ndawulo yi vula leswaku mhaka ya ku xaviwa ka misava ni ku tirhisiwa ka tindhawu ta migodi yi fanele langutisiwa nakambe na ntsariso lowuntshwa. Va ri va karhi ku tiyisisa leswaku leswi swi ta herisa swiphiqo leswi va nga hlangana swona eka ntlhanu wa malembe lama nga hundza. David Mabuza wa ha ri xandla xa president wa tiko. Leswi tiyisise hi xandla xa president wa ANC Paul Mashatile loyi a ha ku hlambanyiwaka ximfumo tanihi xirho xa palamende xa vandla ra ANC. Leswi ta endzhaku ka loko David Mabuza a tiyise leswaku u tshikile ntirho tanihi xandla xa president wa tiko. President Cyril Ramaphosa u kombele leswaku Mabuza a tshamanyana loko va ha lulamisela loyi a nga ta teka xitulu lexiya. What's the future of the former Deputy President, Mr. Mabuza? Well, as far as I know, he's still Deputy President of the Republic. But he said he resigned. He said the President accepted his resignation. I don't know. I haven't seen it. The last time I saw him, he was the DP of the Republic. There's no open secret here. There's no open secret. It is the prerogative of the president to appoint a deputy president. If the president decides to appoint him, well and good. If he decides not to appoint him, well and good. So there is nothing that is written in black and white that the deputy president of the ANC automatically becomes the president of the country. Maveriveri ya leswaku Mabuza u le ku tshikeni ka ntirho ku endlela ku Paul Mashatile a ta va xandla xa president. I've been deployed to Parliament by the ANC. Now I'm a deputy president of the ANC. The deputy president of the country is a prerogative of the president. He is the one who decides who should be deputy president. For now, I'm happy to serve here. Parliament na yona yi tiyisise ku Mabuza a nga tshikanga ntirho tanihi xirho xa ANC ePalamende. Swirho swin'wana swa ANC leswi nga hlambanyiwa tanihi swirho swa Parlamente i khale ka holobyenkulu wa KwaZulu-Natal tlhelo MEC Sihle Zikalala, khale ka xandla xa holobye wa mfumo miganga Pakstow na xandla xa vumbirhi xa matsalaninkulu wa ANC Maropeni Ramakgopa. Lava nharhu va langutile ku tlhela va katsiwa eka kabinete. So hatetano ANC a va chavisiwi hi minxungeto ya murhangeri wa EFF Julius Malema ya leswaku va ta kavanyeta mbulavulo president na rixaka hi Ravumune. Maphorisa va le ku lweni na vantshwa va le Bulukanang ePietersburg, Free State.
Vantshwa va ndhawu liya va hlundzike ngopfu naswona va pfale gondzo ra R8 ra le xikarhi ka Bloemfontein na le Kimberley. Va kombisa ku vilela hi mhaka leswi va ha tirhisaka swihambukelo swa mabakiti naswona a ku na mati ndhawu liya. Nkwetlembetano exikarhi ka maphorisa ni vaaki laha maphorisa ya ringeta ku pfula patu, switina, mathayele ni maribye hi swin'wana leswi a swi tirhisiwa ku sivela nkhuluko wa timovha leswi nga endla vachayeri va nga koti ku famba. Ingamahulu because now rona ba bandra mosebetsing, and now this is uncalled for because it's a national road and then batho ba kwetse, so I get able now with South Africa at the moment. Ke 4:07 sale ke mamo ke fumana dikoloi di fotse, so ke bone musi, then I know where there's something going on there. It's been for quite some time, but if I can in the shoes of those people, I don't know how they feel. Murhangeri wa vaaki u ri xitereka hi xona xi nga pfunaka tanihileswi va nga ringeta matshalatshala hinkwawo kambe ku nga vi na xintshunxo kusuka eka masipala wa Letsemeng. Ye nngwe ya tsa ditshebeletso tse leng hore baahi ba lla ka tsona ke metsi a dulang a kwetswe le metsi a leng hore ha hlweka. Jwale sena se etsahetse le ka morao hore majoro a ile a jwetsa acting municipal manager hore a tle a tlo bua le setjhaba empa mme Dineo Tsikang o ntse hana ho bona setjhaba. Maphorisa va khome vanhu vo tala hi swihehlo swa madzolonga hi vaaki. Swa tetano patu se ri pfuriwile leswaku nkhuluko wa timovha wu vuyela eka ntolovelo. A ku le ku yiweni eswikolweni eMkhululine na tin'wana tindhawu ta le Akonhoek eBushbuckridge. Swi na mavhiki manharhu vaaki va ndhawu liya va terekele patu ra xikontiri. Va ri patu ra sweswi ra gravel a ri fambeki loko ku na mpfula naswona na vona vadyondzisi a va koti ku ya eswikolweni. Patu leri hlanganisaka switandi swinharhu ni patu ra migingiriko ra R40 a mahundzeki ma onhakile laha timpfula ta matimba ti nyanyisaka xiyimo, laha swo tala swi nga onhaka. Kun'wana patu ri na ndzhope leswi nga havaka khombo eka vachayeri va mimovha lava hundzaka laha. Lento sikhala ngayo lana eAkonhoek se-Akonhoek la sikhona la lento sikhala ngayo indaba ye-service delivery, indaba yemgwaqo lo uqala eGreenville via Mkhululine Township to Arthur Seat, which the igama lo mgwaqo is D3936, which is a district road iwela under local Bushbuckridge municipality under public works. That's the reason, because abanye bakithi bamele kunama funeral kumele ukuthi bakhiphele coffin bayiguge ngetandla. Eswikolweni swo tala swa le Greenville, Mkhululine na Arthur City ku lo Jowe swi na mavhiki manharhu ku nga dyondziwi, leswi swi vangiwa hi xiyimo xa mapatu. Rina almost 3 weeks ri vulavula ka tava ya pata, and ga se mathomo ri vulavula ka tava pata, rina le mengwaga e metelele ri la ka tava pata, or else re thombe go vulavula ka tava ko mengwageng e fetileng ko morago. The reason ya re sekolo se fetse squadi no one a kwadi sekolo lebaka la go kwala ga sekolo go fa ba ma-teacher ba short access ya go kena ka gare ga sekolo, ga gona motho ya kwadi sekolo mo Bushbuckridge ka ga rena re fokola education, re nyaka go bona re bana ba rena ba kena sekolo. Hi le tlhelo mfumo wa xifundzankulu Mpumalanga wu vula leswaku ku pfumaleka ka timali hi swona swi endlaka leswaku ku saleriwa endzhaku loko swi ta eka ku lunghisa mapatu ni ku chela xikontiri. The department is aware of the challenges regarding the road infrastructure in the province. We have been experiencing a lot of rainfall in the previous month. However, I must indicate that in that area we will be sending our team to go and do the blading and regraveling of that road. On Thursday we will be sending another grader. We will be also requesting the SABC to assist us in that regard. We are aware as a department that there's that challenge of road infrastructure in the province. We are reprioritizing the list of the road to be reconstructed in the next financial year. Ndzawulo ya mapatu ni vutleketli yi tshemba leswaku yi ta va ni xitshunxo eka mintlhontlho ya mapatu eka lembe ximali leri taka. Ndzawulo ya dyondzo eGauteng yi na makungu ya ku antswisa vuhlayiseki eswikolweni swa xifundzankulu leswi landzela madzolonga eswikolweni swo hambanahambana swa le Gauteng vhiki leri nga hela. Muchudeni wa ka grade 10 u tlhaviwe a lova exikolweni xa Xitsonga Secondary eTsakani evuxeni bya Joni, kasi eka Xiso Secondary eupeladyambu bya Joni wanuna loyi a nga tiviweki u nghene exikolweni a balesela no dlaya thicara. Eka vadyondzi lava ku kota ku amukela leswi nga humelela vhiki leri nga hela
a ku ri ntlhontlho. Va hehla leswaku mudyondzi wa ka grade 11 u te ni malume wakwe exikolweni ku va a ta vonana ni nhloko ya xikolo mayelana ni matikhomelo yakwe yo kala ma nga ri kahle, kambe xiyimo xi ve xi teka xivumbeko xin'wana leswi nga siya munhu un'we a lovile laha mudyondzi a nga exibedhlele. Vaaka ndhawu sweswi va koxa varindzi vo tala eswikolweni. High school ya secondary ya nyang go etsagetse so le rona re maketse ebile re tshogile gore go etsagalang ka gore bana ba rona ka ra ba sa tlhole ba le save le di-teacher le tsona save a di save le tsone because go dana go tshwana le pele a re itse gore go etsagalang. Government ke yone tshwantse e tsama school to school improve ba gore this school se right se thadi ka security bana ba ke sekolo setse ba sitshi nga se tsene ngwana o itse gore ngwana o tshwereng mo bekeng sentse bana le bona ba be tired ba setsa and then lo mongwe a tsena go sekolo sentse se tshiwa gore o tshwereng no matter ke ngwana ke parent. Ekurhuleni mudyondzi ka grade 10 u tlhaviwe a lova endzhaku ka nyimpi leyi ku hehliwaka leswaku yi sungule hi nkarhi wa xikolo loko vafana vanharhu va fafazela vadyondzi van'wana hi spray. Vafana a va ri khoto ya majistarata ya Tsakani. You'll understand that there was a court appearance of the suspects, 3 of them. It is postponed to the 15th of February. Now learners were saying they're not going back to school, and we said no, they need to come back tomorrow because we have ample security that's been beefed up. Vativi va miehleketo va ri ntshikelelo wa miehleketo ni matitwelo xikan'we ni migingiriko ya mitlawa ya vugevenga ku tshembiwa leswaku swin'wana swa swivangelo swa ku sungula ka madzolonga eswikolweni swa le Gauteng. Mihlangano yin'wana ya machudeni yi twa onge ku ni ku tlakuka ka mitlawa ya vugevenga leswi endlaka leswaku ku humelela swo fana ni leswi. Kambe vatswari hinkwavo va lava leswaku vana va vona va hlayiseka eswikolweni. We have patrollers on the gate. It's a matter of them being beef up in terms of probably the number, so that in the event something like that happen, they are empowered to assist. But on the other hand, we'll then go to the police and say, we have a relationship with you. You have committed that in the event there's something at the school, you will respond, quick as possible. So that's what we need to enhance, because we know that each and every school has a policing liaising officer who's responsible for a certain school, and they will be in a position to, when we call, they are responsive and assist us. Vana va swikolo leswi khumbekaka va nyikiwe mpfuxelelo wa miehleketo. Isa mahlweni mahungu ya SABC. Vaaka ndhawu va le ka masipala wa Mgijima eEastern Cape va ri va ta engetela ntamu wa xitereko xa vona va koxa leswaku masipala wa ka vona wu herisiwa. Va ri nhlengeletano leyi va nga va na yona na holobye wa mfumo wa miganga Dokodela Nkosazana Dlamini Zuma a yi tswalangi mihandzu. Vaaka ndhawu va le ka masipala wa Mgijima va tshemba leswaku nhlengeletano a ko va ku dya nkarhi ntsena. Va tshemba leswaku Dokodela Nkosazana Dlamini Zuma u tsandzeke ku va fikelerisa eka switshembiso swa mfumo. Va ri sweswi ku hava lexi va nga xi endlaka handle ko endla leswaku swilo swi yima swi ku ntsi. Holobye Dlamini Zuma u byele vaaka ndhawu leswaku a ku na lexi a nga xi endlaka loko swi ta eka mhaka leyi a ri yexe. What I will do, I will present a memorandum to cabinet with what you have said. I don't want to lie to you. I don't want to lie to you and say, no, me, Nanje, I can do it myself. That would be lies. I don't have that power alone. I will take what I've been told to cabinet. Cabinet yi langutele ku kanela mayelana na timhaka leti khumbaka masipala hi Ravunharhu vhiki leri taka. Van'wana va vaakatiko xifundzeninkulu xa Free State va ri holobye nkulu loyi a tako u fanele ku rhangisa mahlweni vukorhokeri. Leswi ta endzhaku ka loko vandla ra ANC exifundzeninkulu lexiya ri bohe ku susa holobye nkulu Sisi Ntombela. Meyara wa masipala wa Mahungu Metro lowu nga entsenzi wa xifundzeninkulu Bloemfontein Mxolisi Siyozana u susiwile na yena. Vaaki lava nga le ku vileleni veri
ntirho lowu nga endliwa hi Sisi Ntombela wa 65 wa malembe hi vukhale a hi lowu tsakisaka. Swin'wana swa leswi va vilelaka hi swona i mintlhontlho, pfumaleka ka mintirho, vusweti na ku nga ringanani. Ku pfumaleka ka mintirho eFree State ku tlakuke hi 32.4 wa tiphesente eka kotara ya vumbirhi hi 34.8 wa tiphesente eka kotara ya vunharhu. Timasipala to tala ti le ku tikeriweni ku yisa vukorhokeri eka vaaki. Vumundzuku bya Ntombela, xipikara xa Palamende ya Xifundzankulu Zanele Sifuba na nkayo wa MEC hi lebyi kanakanisaka endzhaku ko tsandzeka ku va eka huvonkulu ya ANC eFree State. Leswi landzela endzhaku loko Ntombela a hlule MEC wa mfumo wa miganga Mxolisi Tikwana eka xivandla xo va mutshamaxitulu wa vandla eka xifundzankulu. Tikwana u langutile ku teka xivandla xa yena. The matters have also been referred to the Lekgotla for finalization, but I hope you are also aware that the appointment of the premiers is being done by the National Executive Committee. So all what we can do is to recommend something that we have not even done yet. Of course, we would expect that there should be a change in leadership after an assessment of objective conditions have been made, taking into account the new program that the new leadership will be taking. Ntombela u dunduzele ku hloniphana loku nga kona eka ANC loko swi ta eka tipolitiki. U tirhe tanihi mutshamaxitulu wa ligi ya vamanana ya ANC. Swin'wana swa swivandla leswi Ntombela a nga va eka swona a ku ri MEC wa nhluvukiso wa vaaki eka xifundzankulu. A swi tikomba ku ri vumundzuku bya Ntombela bya tsekatseka eka ku rhangela mfumo wa Free State. A nga kumanga vuseketeri bya huma eka ligi ya vamanana ya ANC eka pfhumba ra yena ro lwela ku va mutshamaxitulu. Va Mahungu ya SABC va twisa ku susiwa ka Ntombela ka ha ta bumabumeriwa hi huvonkulu ya ANC. Huvonkulu ya ANC ka xifundzankulu va langutele ku nyika xiboho xa vona hi Ravumune. Ntombela u ri a nga si byeriwa nchumu hi makungu yo lava ku n'wi susa. Mali ya laha kaya randi yi vevukile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara 17.64 cents, mpondo 21.25 cents, euro 18.96 cents, kasi pula tiko akila na Botswana i R1.34 cents. Nkavelo eka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $1,870 a ounce, platinum in $975 a ounce, kasi nxavo wa oil mbisi $80.48 wa ti-cents hi mphongolo yi ri yin'we. Khale ka mitlangu wa Bafana Bafana na Orlando Pirates, John Dungi Muyeti u lovile a ri na 55 wa malembe. Muyeti u tlangele Pirates loko xipano xi teka xitolo xa CAF Champions League no kuma nyeleti hi lembe ra 1995. A ri kona ni le ka Bafana Bafana loko va wina AFCON hi 1996. Dungi a tiveka matlangelo yo sirhelela exikarhi ka rivala. U ve a hlawuriwa ka xipano xa ku ya eFrance eka World Cup hi 1998. Hambiswiritano a kota ku tlanga eFrance hi mhaka yo vaviseka. Xipano xa Banyana Banyana xi ta pfula lembe lerintshwa ra 2023 hi mphikizano wa xitalo xa vavasati wa le Turkey. Va ta tlanga na swipano swo fana na Turkey, Uzbekistan na Venezuela. Tinkwasi ta Afrika Banyana Banyana va hlotana na xipano xo tiya ku ringeta matimba va nga se tlanga FIFA World Cup hi Mawuwani. Va ta tlanga na swipano leswi ringanaka na vona eka ntlangu wa Women's Cup lowu tlangeriwaka eTurkey. Swipano leswi va nga ta ombana na swona a swi hambana kule na swipano leswi va nga pakiwa na swona eka ntlawa wa vona wa World Cup. We played Brazil and Australia last year, which was really good quality opposition. But we're also trying to build a little bit of confidence, and also we're going to a tournament where we have no say in which other opponents or other participants get put into the competition. But we're grateful that we get European opposition and also South American opposition. Kambe ntlhontlho wun'wana wa Banyana Banyana i nkarhi wa ku tilulamisa, laha va nga hlawula vatlangi va nkombo lava tlangaka entsungeni wa malwandle eka xipano lexi nga ta tlanga Turkish Women's Cup. Ku hlanganisa xipano no tilulamisa swa xinkarhana a hi mhaka leyi olovaka.
The overseas-based players will join us because the FIFA dates only start on the 13th. So they'll join us in Turkey for the competition as well. We also then have another FIFA date in April where we're looking at having 2 matches. And unfortunately, those are the only FIFA dates. And we're looking at utilizing maybe a week in May and in June and not to, destabilize the league. Banyana va ti endlele vito laha tikweni hikwalaho ka matlangelo ya vona. 2023 i lembe ra vavasati loko swi ta eka mitlangu laha tikweni, laha yi nga ta tlangiwa hi vavasati va cricket, netball na va bolo ya milenge. Ku ta sungula ti-Proteas eka ICC Women's T20 World Cup kwala tikweni. The Proteas have shown, in the past that they're up there with the best. Now they're playing a tournament at home. They'll have the 12th player, and I think that's going to be so key. I think they've worked really well over the last couple of years and been up there with the best in the world. But now's the opportunity with home fans, with home crowd, with home everything. Banyana va ta ya emahlweni no ti endlela vito loko va ya tlanga Turkish Women's Cup na World Cup. Naswona a ku nga vi lembe leri olovaka eka vona, kambe i xipano lexi kotaka ku hlula na hambi xi ri ehansi ka ntshikelelo. Mina vito i Musa Mabunda, Harperile.